Radio Samoa. Tala flava malo le soifua o tala fau le Radio Samoa mole nei e salulu. E momo atu mai Amerika I saute, ai titi mai peto ono spulfale au mali diwi se oso fa inga tele leo na whaia, fa sanga ia I lato e au fia I organized crimes, po o soni ngatu la fono e fuafuaina le rei I to tonu o Rio de Janeiro I le asona nafi. Fa mai di poti o le CNN e au fia I le au mali diwi e ono spulfa, leo e to o faa Brazil. O ata ua whaeroa I ripote le CNN ua vai ai, le tele o vaenga o lo sasawa nei le afi le whae tu tonu na whai ai o swainga, a toa ma le whaalongoina o le leo o tau ngā whana. Wai mai na whaatino le o swainga leo whaasanga tonu I le whaatupura I o le kulupu ua whaengoa Commando Vermelho, ma ua ta ua le malo ua lewa na fuafua le nei ngā yoinga, ai au fia I le siria ma le lua afe rima se lau le militeri ma leo. Ai titi mai peto o valus futasi na pueina reo I o swainga, ma ua whaero o lo malosi le whina o le malo, I le te e atu I sori ngā tu la fono e tutupu mai I tonu o le atunuu. I sa sae tu te tonu whai mai ato o iwa le au whai o tangata ua whasi o tia I te tonu o Gaza, I oso whainga Israelu le mai ono lato tua I o le Hamas, I le soria o aia inga o le marienga na whaia ma Amerika, e mai se le whaatino ino le tu ina ane o tino mariri o tangata na ave whaapango tai le teimi o whitawinga. Ta ua le CNN le so sa whaia se fuatununga a le pāremia o Israelu Benjamin Netanyahu I le militeri na ia whaia loani o swainga I le Gaza Strip ma ua mai alongo ina fo I Amerika. Paeroa le ripoti se whaamtaranga stasi mai le militeri a Israelu e whapea na oso whaia le Hamas mai ngā awa Israelu le tu se sae o le leina sama, le vai no fuanga o no foia Israelu I Gaza, ma le isi vaenga o tutoi o le territory. Pai roi le minister o puipuinga Israelu o Israel Gats, o le atutongi le Hamas se tau tele mo le oswainga lea I ana vaenga au. O lo whaatalitari to tele po le au le ai, ui eile nei mata upu, sa manatu whapea ua maea, peitai e fōringa e ono toe whaiwhai te tele, ma nisi o nā whianga. I Australia wa amata neo na toe tipoti ese Australia I lātou mai whafo atu o le atunu sa tau fia, tipoti atu I Nauru ma whaeronga ai le amatanga o se marienga whainga tā ma le atu moto le Pasifika. I se pepa o whaamatalanga o whaamatu mai le Vasanei, o whaero ai le Minister o le Home Affairs a Australia o Tony Burke, o le urua I vaenga o tangata o tipoti ese, o mai a whaatino ai le mai loa peto o fia. O le marienga e peona ripotia le BBC wo whaia le wā o Stadia mo Vanuatu
e pe ona tu inane iai le whai unga le whamasinonga ia Australia e le mawhai ona tu e tau fia i pea tangata mo se te miumi e le mautu. Oro upu ia e kurupu e whinau moa ia tau o tangata le nei whai unga whamai a lātou e le talawhea ngai le nei tu e ngā marienga e maise e le oiropo o tangata o loo tipoti ese o loo tu ua o lātou a inga i Australia ai pe o mo ia fo i se peso soani monitong fitinga a o le a fo i le tūranga o iai o lātou visa. O le tausanga na te neina Maria i le Pāremio Albanese e whaia swinga i le Migration Act e au fia i le wha marusi o le marusi anga o le malo e tipoti e se ai tangata i le sitiseni a toai maratatongi o atunuu third countries e aveanga ia ia tangata e tipoti e se le lai au fia i manauru ma o vaenga o le marienga au fia i le tuina o le visa e tolu sa puru tausanga e ngā lue ai le tangata i le motu ma whetau taisa o loto ma tangata anu o le atu motu. Whai mai o le peimeni mua ua whai ai lalo le marienga o te tongi ai e Australia le whāse lau ma le 8 miliona i ana uru mo le avatu o le kurupu mua le o tipoti atu ma i titi ni vaenga o le marienga ua whai loa mai whalawa i tele i le au whaasala lau. Ma le Pasifika wa wala au nesi tasi o tangata whaitu la fono le atu marasala i le au whaitu la fono po loa meika sa le Pasifika ia whesosoani le mata upo i whatatau le whataitai o mea tau niukiria i le iturangi. Whai mai le whaipure o David Anitok i le ripote le Radio New Zealand ua a fio tatu tangata i le tera le mau a fianga mai whataitai nei e pei o le kānesa a fianga tau le sio manga maisi. Whai mai Anitok e te tau lava na whatuto tasi tō tino e pei o le komisi o aia te tau. E aona tu whatasia mga rurua i le whausia o se sotanga e whina watu i e pui o tātou tangata whanua mawasa e meise o anga nuu matupuanga matupulanga i le rumanai. Whamei nisi o rongo lango i le whina wale li whaipule o te tau na lava lea tūranga o le whataitai o mea tau niukiria i le Pasifika. O le whina ua wala awai mo le whatuwina o le komisi o ia te tau whina wina i le mau lea e whatatau i mea tau niukiria malona whaataitaina i le Pasifika. Ma le tara mulimuli, ua whaamanatu nei, ma le fia e to e lau po o toke lau, le whaalau ilo ino le lato ulua i tuspa ia ua whaaririwina i le lato lava ngangana. Ta uere le teo whaamamaro New Zealand, se whaamatalanga mai le whaangainga o tuiso poanga, ua ta uairenga nga fia na ua whaamanu ieina, ma whaamai e na whoire ngā ruenga na whaaririwina e Elena Pasilio. Ua tala whenga i tonu ma le whaamanatuina le vaiaso na ngangana toke lau i Aotearoa, ma e le ititi tāperanga le motu, ma tangata toke lau i le whaamanatuina o seaturanga ua ausia. Whai mai i le awhimse lau balu se fulu, na amata tā ua i le whaaririwina i le ngangana toke lau o le tuspa ia, ma amata mai ei le ngā ruenga i le awhimse lau i vasfulu whaa. O le whaawhengainga o tuiso poanga, ma isi sa o lātou ngā rurue, ma sa i dia se whatangana o lea ngā ruenga i whaia i New Zealand, sa lango i eire toa tele o tangata toke lau e au mau i New Zealand. O le vasa nei lau walo ai le atu motu le whaamanatuina o nei tūranga tāua, ma whai mai le whaawhengainga o le whaalauroa ino le tuspa ia toke lau, o se whaamanatu ia whaasao, ma o hao tangata o le motu e le ngata i le whaareanganga, a ia no nofo le reiai inu maafio anga. Tala ia le Radio Samoa, mole nei fo yasu. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nuu o te nofo ai. E wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai. Samoa
fia fia iai Hangi mai se matangi E momoli atu ai Moku alofa ila Samoa Matalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai Moku alofa ila Samoa Matalasi O te fifi e whaatalofa ma le nganga fifi ma le nganga whaafitai, ia ma le nganga whaaloalo foi. Ia te oe Samoa le atu pele le dei foi aua uli o le aso lulu sifuru ma le iwa. O le masino o ke topa lua afe lua sifuru o tātou tū la lata foi e tā walunga aso o le nei masina lona sifuru o le tausanga. Aloha fua ai lau o maua. Atalofa ia te oe, masula le lofa ma le anga le lei o le tua, o mwhai na te mai lo tau soifua, ia matawa lunga atuaile au nanga a le sunga le li au au. Ia teito taloto talendi, ta moe sa manuia lau tau maftanga, ia mawhapena foi, o se fina ngalo o le sunga ia teito, a wā le whaafonga tāpua mai le atunuu, I mahota malawa maso se tafa o le nanurangi. Lei atou o Sevilla, leulua I ali I pestata malangi se Yuli, Al Harrington, tumanu vau lavea. Tatou mafuta foi mo autou le whao poponga, o le pola kalame masani, o le nganga ifo Faiva, ia fatasi I fo I manisi o fonga o tatou pola kalame, o le malu I fane. Ia, hei se taimi wha mai atou le whaatalofa o le tuli tabo e o le tatou taimi ina ua mafuta mai le safo lau, le fionga le swafa ia le malu, Bob le malu, ia, malana fu ia o unanga ma le tutua a le way right real estate I papatotoi. Ia, ma le nganga whaalalo, le malu, malo le soifua manuia, o lo loa foi po walua le tolu vai asu tāte le I mafuta. Ia whaftai le tua o leva vai atu sulu o le tino. Lo maua foi lo soifua la lei, ta alofa lava a fio baia I le malu I fale le nei foi a solulu. Lo fasabea ta lo fatu il prima maru atu nu le nei awauli ioe se nganga fia il apeloai I lungo le a sabea ioe faftai I le olo mo lo soifua la lei ia me se foi malo sentino awa tau tu tatu atu nu faftai sabea Malo, whaftai le balu, whamoe sa manuia ia nai vai aso fo I watua na iatu tātele I wheilua iai. Ia whapena fo I na iaso ia wa tuana iatu. Ia lea fo ua tātou e whaafsangai. Ia au te tuli mata I lava I so se teimi a fio mai ai. Au tau wa fionga o lo tau tua ina le mamalu o le atunu ai maise o le tau o tele o le whaonga ina o le tātou ngangana. E maala malama ma fe so o ta iai o tātou tangata. O maila o fionga. Ioe o manuia faftai sabea ioe o lea lava a lofa lei lea tuama mo lo tau si pea I matui tu e faftai mo papelo inga matangofie. Malo faftai tele lava mo le teimi o whaavadua mai. A leo te whaalongolongo atu whapea o lo malanga ia le tā tua whawhine ia po o le stasi foi fufonga o le tātou por klame. Le whalitua ia e mele palamo mo Samoa mo nisi fo I tuatuangia ia a le ua se e mai ta ua tele le iai o le sui o le sema ia e whaatino ai ia le tātou ngā ruenga tātala noa I nai vaiaso o tuana I atu e winga le maketi o le whaatau ina o whale I le teimine nei o le whaatau mai ma le whaatau watu o iai pēr le tūlanga lea mo le mamalu o le atunuu fia yaile mana onga e whaatau mai se whale, is it still a buyer's market at this point? Yes, sabea, man maru tatu watu nu. O lo tu mau pea I matui loa, I le whaupunga le buyer's market, I le vai taimi nei. O lo tele pea ia whale o lo online po o yaile mele tau open market, o lo whaatau taimi nei. Sa yaile manatu. E o mai se taimin o tausanga nei I whai unga tausanga
ua tau māmā ia le awhai o listings po whale lo fa atau watu taimi nei. Ai, I vai taimi nei meo lo mātou va ai I marketi o lea lava tu maule I le tule le buyers market o lo tele pe whale o lo fa atau o le taimi nei. Pe o le ala le o le whaupunga le o le winga le o le buyers market ona o se marketi o lo le mo buyers po tangata fia fa atau mai o lato fale o le me lava le e talosanga fo ia tuai I tatu watu nu a fa pe o yaini manatu al tatu watu nu fia fa atau o lato fale po se first home second home po se upsize o manna o se fale tele atu I fale taimi nei ia masalo se taimi leile e feso ta ia I fale tu ia e mele po le bank a matan whaatala noa ina I le whaatau mai o sisi pale. Mali. I le tele o tātou whaatala noanga I taimi ua tōna I atu. Na iei nisi o ta mam tina mātua na sota I atu I mautou tala noa fo I winga I le tātou porkala mele nei. Io e sa vea o mele whaatai atu fo I o nanga a radio Samoa I tō I tūma tō vaenga ono lo tele pea ia tangata mātua ta mamti na o loo whaasotai mai. E whaafesili mai I mela io, I mta upula ia tau te tala noa ina I le on air, pe live, o loo maua pe, so ta inga ma whenua inga ma nei o tātou mātua, o ta ngata tātou watunu, vai temi nei. Malo. Whawhewhea le tangata fo I le yeilo na whale au mana o e whaatau watu. Yeise tūlanga le leimba se whaamnianga fo lea mo tātou tangata ia la whape lelei o lea malanga I Australia ia po lea retire, malolo retire I Samoa. How would they benefit from this, the sellers, I mean, with this type of market at this stage? Yes, sa vea ona tātou marketi e tau marketi la le tau le buyers market. E fōlinga e favorable pe ele lei mo buyers. Ai manel fesili ona a tatu liliu lesi tu I sellers o le ala I tu ainga manuia po se benefits e mau e sellers o lau tali e whaapea ona o sos tangata o lo sa ili se latu fale whaatau mai tau lia foi o lo I lalo tau fale I New Zealand taimi nei so a whaapea foi o se fale o lo mana o mia se ainga pe ona o tara no moai fale fia upsize pe manna o e patau fale e tele atu latu fale temine mai tau lia foi o lai foi lalo tau fale lai tau te ba ai list tu so o le tu ai nga market le ta old buyers market e nga I tangata ia mana na o e whaata watu latu current home ai mana na o e upsize pe upgrade I lisi tu lea. E tau le au ngā I tangata ia e malanga tui whafu. Awa mai tau lia foi a whaatau teimi nei, whaata watu whale I o le se lenia maua pol tupe maua, ia o le malosi na o le marketi teimi nei. Se banga na o le tangata o whaata watu whale, e mo I lavo o I lalo foi tau teimi nei. Ai mai tau lia foi a whaata watu sesi pito nuu, po sesi whale te le atu. O pa o mai foi tau temi nei. Iwe, so a whape e whai whatai o se ainga I se lato 3-bedroom home temi nei wa mana o mia le space. Ia, mai tau lia foi a whape a whai whatai o lo lato va aia ni whale 5 potu moe pe ono potu moe I sesi pito nuu. Mai tau lia foi o luinga lau talo la foi pa o mai lalo tau those large homes I taimi nei so ia ulava ia o se taimi lelei e whaanga ia o latu tonu ia a wale mawaina o se fale te le mo le ainga a wa e ia le taimi e toi fo I lunga tau e ia taimi e toi o le mele tau le peak ai a pe ulu fale tangata po le ainga le fale fo ia e mana ia ono o lawa enter now and watch it grow. E peo se whamatalanga le nā asavia. Ia, ai mai se lava peo le whaatau watu ese atu nei, ai toe luatu le si tu o New Zealand whaatau ai. O la lava e afo I e tā ua mamanui ai ia oi.
E lua tu inga ti posi fo lele pe ai fu o la fa tau le fale. O a e me fai ona e fa mutala ina mai ia tu inga ti posi ia e lua. E pe ona mata upule tele ona se inai to tele o tangata. E leo na tātou tangata ai o fo i isi atu nu. Tu sala o deposit la le tau e le tangata lea e whaatau fale. Mai tau le fo i awa fono mo mali fale tupe, maua mai le mele tau le home loan. E te tawana i ele deposit lea watu o le tupe le tangata le wha mawai le home loan. Tu sala o le deposit mo mua la lea, o le deposit o le home loan e aveanga i le bank. Ia wha mau mai ai le home loan le au mai le bank. Tau teo e sa i le se whale wha atau mai. So, o le deposit mo mua la lea, e ona le wha se malisi deposit lea e masani ona wha afafonga i tangata. O le deposit lea lua tu e tangata pea o il taimi lea, o le a face offer mo le whale. So, o le deposit la lea o le e abatu e wha atau mai pe wha mau mai le offer. Ia mai tau lia la ese la deposit le deposit ona lua le e peo e whaingo fia pea wha atau o le down payment. Awa o le tupe o le a abatu e tā ofi ele whale. Ai a tau ese i o le deposit o le home loan mua ai ese mai la ma le deposit lea le ala alue a down payment ia le ai atu atasi o le home loan umale tasi e la vea umai deposit lea so ele papela ese el deposit lea e alu le faltupe ese el deposit lea alu e fa mawil fale fa atau mai o le afai umale o le home loan lea mo mai faltupe malo fa tele lava mo le tau o le ai ani vaenga fo le tau na la pata ai o ma e mana tua te tau na te tai ai ia lo fina ngalo ma e marmala mai ai a o le e fili e fa tau le fale ia te vea io ono o tele o ainga lutu so swani taimi nei e va ai lo se fale online o sa e o va ai ma fa pesili ma tilo foilea ai pe o mea ai e le fa ali mai i fa sala longa ia so i online me la ia pe o ta o me flood zones o zoning e me le council le e va ia i el time va ia ai me to le foi i le falen tu mai le tausanga lua fe lu fulto e pe o i wa a mata na tau fe tangata i meio flood zone pa mai i wa mala mai tangata i mela i o flood zone le tau mele council e ta tau o nei loe tangata ai le i fa tau mai fale a wana i te i wato e tupu mai ni fa lave pe a pa uti mua mamafa e pe o zone la ia o fale ia e mu na va ia so e mawhai la ona va tangata online pe tala noi le agent pe mawal fale le mele tau le flood zone pe le ai wow mai tau le uni mea e maua i whaasara longa ia ai ao ona tāpena ma whapesili tangata i le agent lea i le fale le lau te whaata watu fale pe mele tau le listing agent o lesi fo i tu e aona tāpena fo i tangata ma lato sila fia o le tu ai ngā whaunga o le fale po fafo o le fale mele tau le cladding so e fale e tau te iloa fale piliki e maneia ono e si ma tau te iloa e whaupunga le Paperitania safe as brick is best so ai a tatou liu mai lesi tu e foi fale lau papa me tau le weather board ai le tu ai nga cladding le tau le plaster po le rough cast o i tu ai nga fale la ia e tele ina vaia pe a timu mapatimunga my over the years after fale ia not all but not all rough cast or plaster houses ai all i tausanga ia 30-40 years e tau te vaia i le swing o le plaster so o me lana e ona
lava tapene tangata pe alu e sa ili pe so fale. Is it made of plaster? The cladding on the outside, is it made of rough cast plaster? Is it in a flood zone? Awao mea fa to ai lo muli what wai will listen me fai pe ale le Mana sa i pepo. Ia, ma ta tele na wai. Ma salo ai o le si vaga na le na le ona ona mapuna ane le upule fa pe o le leaky buildings. Wa uma le flood zone. Ia, na saula ia le lolo vai. Ia na fa tau e se atu le o le fale. Ai le i au mea se li poti o le fale le tauna iai. Saul Lisa vea i tausanga le late 1990s anga i tausanga ia luafe sa ye mele tau leaky building syndrome i Aukilani ia o tele lope no atu fafu Aukilani ai tele fale na moe le building industry o fale ua leo ngā sa le leila amatanga au alu ia tausanga o mai e tausanga ua amata na fale tonu i mea o le plaster ma le rough cast ua sawa i tonu vai. Ia ua leanga ua se ti rota tua ua pala uma tonu i lau papa i tonu ona ua sawa i le vai tonu. So o loo iai pea fale na fau i nā vai taimi o loo iai vai taimi ni ai ao na i loa masila fia le tangata ai le i o e faise offer pe o e tala nua le agent. Malo, ta ua tele le tātala noanga ia mauti noa fo i o tātou tangata. Ia ele se ona whaia wha tafulu fo i lea le ngā luenga e matua i sa i lei. O le fionga ale malu bob le malu, ia o le alo le tunu ia o le tamari i fo i lo ia ilo na leisene o lewa na ia wha tino ina le ngā luenga le nei. O le wha tau watu ma le wha tau mai o fale. Ia maolo ngalua i le company wha tau fale le na real estate, Ray White Real Estate i Papa Tutoe, o le numero lan telefoni o le o lua tolu o lo eva ai fo i lunga le tattoo screen, 5 iwa fitu. O le telefoni o le ofisa, o le o iwa lua valu tasi 5 Ai se ai tā ua i tele i tangata e ona, ia le fale le la fatau e se atu. Ona ia malama mai loa le market value fo le po o le tau mo i na fale pe o na fatau se atu. Tai sa vea o le whaupunga la le po le mele tau le market value. Mai tau le fo o le market e alu nunga to e sau i lalo e le tu mau i tausanga e tasi. So o le mele le market value e tusa o se tau whaatusa o le fale al tangata por fale al ainga i le vaitaimi nei le maketi nei. Awa o le maketi nei a whaatusa ma le maketi tau sanga anga iluma. E ese. E yesu inga e peifo i tatu maketi le vaitaimi nei. O lo i lalo le maketi. E ala na tā ua i homeowner. I tangata i lato fale. E tā ua tino na lato i loa i a polase tau whaataitai. Awa e loa fo i mele tau equity. But how much of the home do you own? What percentage or how much of the equity loan do you own? How much does the bank own? How much does the homeowner own? Awa ai loa tangata le market value po le equity. E mawhai ona whaongaina le equity isi tu. E mawhai ona whaonga le equity e whaamawai se si whale e whaatau. Pe whaatau e si investment property. Pe e te lea ia mo me options e mawhai ona na nga e tangata pe a latu i loa ia le market value o latu whale. A ia ulava ia e whai whaataita i peo le mene o tau le health check a tatu world for mai e whaafsiri for mai po a maile soifua maroroa tangata e te tau wā ona latu i loa ia your current condition or your health condition. Ali liu lai li fale, e whape nafo ia, e te tau wā ona i loa tangata, le homeowner. What condition, what shape is my home in terms of the financial side of things? How much equity do I have in the home? What can I do with that equity? What are the options? E tele tangata o noho i lato fale. Toi titi umana tongi e le mokesi.
o to titi freehold atoa. That's not a bad thing. It's a very good thing. Ile Le te leo le principle of. Yaile si mafo fo fa apia. It's a lot of dead money nai tonu fade. Le fa nga ina. E fa nga e ati na ainga pe fa nga fo I e fa mawisa fale fa now pe fa nga fo I fa si investment property se lua pe tolu la ainga. So ole nga la le ole loal tangata the current market value of their home, because then you're able to look at your options and what you can do there. Answer Malo fa tele lava ta ua ya mai ole na fo lipoti o ye e au mai ole lipoti na ole fale le will request to ai le owner e fa ole so so ni oi e ma fai ona fa so tai mai ia possessia real estate agent e fa so tai pa wal fa upunga e ta free market appraisal wa luenga fo ile so se agent lava license in New Zealand yo la to ngalwenga le ole about to free property appraisals, free market appraisals wa ese mai le fa upunga le ole government valuation or the government value or the council value is very different to the market value le ole market value wa you set fo ile e fa tusa il tau fale lo fa tau pe tau le market nei ese mai la le council valuation por le government valuation por le rateable value it tell I see to ainga valuation por values pe le market value is the only one really that counts per matters or registered value but yeah o le fo na mata uputi le masalo pe tatou langa sisi taimi sabia malo fa tele lo fioga le malu bob le malu ya o la telefoni le da o lua tolu ono o lima lua iva fitu ia po le numero fo o le ofisa lua valutasi lima fa o pa tele le mal mo le taimi fo o ta talanoa fa so ai tuni mata I lava ma mate tuina ia taimi e ava doa maila o fionga ina ia mawhai fo ona ta fa so le tātou ngangana ia e whaafunga ma malama ia o nai o tātou tamam tina mātua upu mulmuli mai lau o fionga tātou mawai e fa taisa pe e fa manuia tele le tua ia te oe ia fa pe fo il vaenga ia I ready Samoa tua le mo watu io e mo le fo ilo fa anga I tatu watu pele ia matua tamama tinama tua lo fa nga mai ma tapo ai mai ia fa manuia tele le tua I ko nei aso fa petai tele la ia o le lei whaafitai e manuia tele ngā ruenga bale ngā ifo Faiva o lau fionga ia mai se fo ina I o matua mo lo tau a inga li ia mafua ngā lualu mamao le nei a fiafi manuia le toi fo iatu I mauta malawa a e tā whiloa I le lofa bale anga lei o le tua I se teimi o mua wha soifu ia ma ia manuia ia le nā Samoa le talanoanga le nā ma le fionga e le ali I laisene whatau watu ma whatau mai fale so ni le tātou tunu nai ti lea o tau anu nofo I no whanga o te tele equity o tau maota malawa ia whame o le tupepe le na o lai e te nofo I lunga ia mana I le whaonga kala au Bob le malu Bob le malu I le telefoni lo o lua tolu ono o lima lua iwa fitu o lua tolu ono o lima lua iwa fitu pol numero o le lanto ofisa te walau e o iwa lua valutasi lima fa o el numero na o lo ilunga le screen em whaiai ia ona I loa le lei ia mawala au e loa I le voit to mali ma lea alo o le atunu al tatu te milo o ia a fatonu le tu lai fa e le unanga ma le tutu ala si fongo sapo le atu savea I le dei au auli o le onga tutonu ngale mu o le nei fo I vai aso toi lua aso ia ona tatu tu vai lea I le aso mua o November tai au tolu se fulu
ma le tolu tasi ia so mua o November i le aso tonai aso lua i le sapati aso sa mua o le masina ona toi foi mai leo la fatalofa ma le fafiloa i mo folo fatu le paia mabalunga o le tatu tunu i ona tulanga falupea ya le se tautai e toe whangota sango le ngole i ai o Samoa wa mai ona tofi ma wata oto ona upu ya whapena foi na tosi le tai tosi le sami ma le tuavao ya o pa ia mai le vavau e o lava le fa vavau ai mai se o le tafitolu le tato vano nofo pa ia ma mamalu fa le malo pa ia foi ma mamalu fa le atunu ya ai ia mawalunga se vi inga o le tua e momoli e ana au ona le ainga sa le vi ya ma le pai sino le tala le lei i fata feita ulanga e fia i tafa e fia o le laruraki malo le soifu manuia malo fo le tatalo pa afetai i le mana tua mai o le au fai ngā luenga nei ia ma le pulenga ia ai mai se o halo matama whanau a Samoa i so se tafa o le laruranga ia ma so se Faiva fo i wata tofi i ai fatalo fa bitoa tabam tina matua o le tunu alo le soifu manuia fa afetai fo i tapua i fa afetai tatalo ia ai fa moe ia o lo manuia fo i au tau ia o lo fa le tonu ale talo le tau o lo ia ili le aso o le lei langi le lei va ai fo le sulu ma fa o la ia o le tele a so le tu te va ai i tibunga ia ma se fo le ma lo sil matangi ia ma le to fa tau o wanga i le taimi ma le taimi ia ai le o tu mama ia mata le vai aso mua o November wa mata yo na loa ia wa la lata mai ia le tau ma fana e tapena ai mo le kilisi masi ma le tau sanga fau ia le ngate le na a feane le tatou fatalofa ma le fafiloa i foi e le fionga i le tatou titai o le malo e fionga le liparimia the Right Honourable Prime Minister of Samoa Honourable Lauli le Mariatoa Polo Taivao Fosi Schmidt ia ma le faletua le nofalo ma le aingali ia mauto uma o lo se e ai le mauta ma li poi le saunga le mu ia mai se foi o le tulanga o le asu o le ipuvai o le taumafa o mea uma o lo fsoso di ai i le fetoso ai ia po o le feave ai foi o le tato li taitai ia na appointments i le foma ai ia ma feilo inga foi e vai e le malolo le ngi pale mia ai sea, ona o le te leo le mana ongo o tangata ma isi teitai. E fia mafuta iai, ma fia feilua iai. Ia, o le mea lana e tupu. E le tali tuali maina e le fionga le li panemia. Ia isi teitai o lo fia anga i e tupea ma o la tau mafuta ma fasoa. E o lava i tangata o le tātou o tunu. Le lupe solo na le fa solo atu pe ia so uma ki nganga fa ia ku ia o ko se ku ia le pari mia se fa sana malo longa ai le mafai le mafai love ona se e mai le fatalo fa mal fa filwa ia teutou pa anga totino e lunga on le tatou apia folinga le Facebook page ia fa perfo le tatou YouTube channel o le atu le fa malo ia teutou omi ia male male save u le nei ia save u fa pe save ia ngi oko ki save o ko ma se su ma se mata o stanga tava tu fa fonga le tunu ia fa talo fo mo ala o le mo ma fa i lunga okay after tu falta tu por kalame ne em foi foi ona mo le ata mal fifia ai mai se foi o le mala malama o le to tele o le tatu tunu i mata upu o le tatu tele no ma fa so i ai le so e se te mi o le so i le te ala tito le tu la e lima o le amo ai se avanoa tatu te tala noa tu ai i se tasi fo yo alo lawi loa Samoa i le taleni o le musika po le pese
Ya me se le pese fo le ta o le rapper. Po le rap. Ya pe a fa Samoa fa pe o le pese tautala. O le pese o upu. E le langi na fo le i se tone ya ma se fatunga. Ai pe fo le la tala ngoa mai ma o kengia kanga. O le pese fau e tautala. Ma o tengia ai ma le tangata. Ia le na, o le tama o Savage, ia po o Savage, ia po o le sunga fo ia Demetrius Savelio. O le tato malo le na. O se ri lawi lo tele i tupulanga tele vau, ma tangata matutua fo i sa whalongo iai i le fo i usa mana musika sai nei, i New Zealand ma soifua ane ai i South Auckland, ia whapena fo i o na whaatuputupu wa ia lana tā leni, ia ma whaalawi loa se iau o ina alu, ma malanga e sātu i Australia, ia whapena fo i le malo tele o Amerika, ina ia promota i lava, ia lana whawhiwhianga lea, ia lana se teimi, ia ole anga i mai le sunga ia Savage, Demetrius Savelio, a New Zealand-born hip-hop artist, very and best known for his powerful voice and energetic delivery. Born in South Auckland, Savage rose to fame as a member of the hip-hop group called Decepticons, and now who has helped shape Aotearoa's urban music scene in the early 2000s. Ia ole tātou malo le na i se teimi na tamai. Ia ele ngata fo le na. Ole aso sa asau nei. Ia tasi le na fo ili i whawhiwhia. Ole ai le konseti lea ole a tā ina i le malai la kapio Eden Park. Ole a tā alo ai ina. Ia le au atamai tai o le malo nei o New Zealand. Ia whapea fo i ma Australia. Ia ai tawalunga i le talonga a le kiwi ia matonga lona winga o le si fo i fai unga le vai aso la auto wawa ai fo i e le meo le solo tavale o le a ngai i le taulanga whatau i au kilandi so there you go, a gig and a concert especially for the women's game of rugby league, the Australian versus New Zealand, and also the Tongan Matama'a Rugby League team will take on the Kiwi Warriors, New Zealand Kiwis, on Sunday, the 2nd of November 2025 at Eden Park. E la malisi fui tato malo whaalorungia. Tangata ton wa le swafa ya Josh Tatofi. Le usu le pese foi le masani foi no taina atu. Manatu ile mafutanga a oema. Le se wawa yegi. Se i su atu pe tatu te ma le pese le na le sunga ya Josh Tatofi ina ia ta ona i loa ina ia lea ia. Aiso. Pia ele o mo kako kambo. O Josh. Tell folk about it more. Yeah. There you go. Sei vava yande. Lea o mo la le pese lea. Tasi lea li I whawhiwhia o le Pasifika. E ilo na toto Samoa, o le tino Hawaii, o le toto o Tonga. Yeah. Le pese lea. Josh Tatofi maleli I o Savage, Demetrius Savelio, this coming Sunday at Eden Park. Taina whapitoa le pese le nei mo lau fionga le li pale bia. The Honourable Prime Minister of Samoa, Aotearoa, e whetau I lele I ailona si ufonga mai alofa fo le pese lea, fia iai. Manatu le mafutanga o
O e mana tua maita, o tu mawita, I lo fatu. O ma ta te tala no ai. Momo o sao se aso, tato e fiava ai. Musu e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe. Tau o sao soni o lau fusi I amana tuai. Usu e fuli malo tua le polona tale lava. Le fine time I'll find olea la upele wala malena. I'll find olea la upele wala malena. Le Yahweh, lo ufatu ulufiai. Lengao sa wale mafaina tini lufiavai. I'll find wa e fuli tu mai le fia wa ina vai vai. Usu e fuli mai lo tu la opele o tele tu na oe. Tau sao soni o lau fusi I amana tuai. Usu e fuli mai lo tua le polona tale lava. Le fine time I find olea la upele wala malena. I find olea la upele wala malena. I find olea la upele There you go, ladies and gentlemen, a beautiful classic, La Upele Walavalina, O Te Le Tu'una Oe. Josta Toffee playing and performing with Savage on Sunday, this coming Sunday at Eden Park, the 2nd of November, during the game between Matematonga and New Zealand Kiwis. Rugby league at its best. Ia le auna le na tātou ta alo ma Samoa, le tō Samoa, le vai aso la o te ale na matua ai tātou pingi ia le me Ia le ilo e tonga po le fere mere, fere le i mai, ia kama ia masiko ai lumole.
a kolosi lunga leina talsia to tele nisi po yo tatou oe mai mo mata malango ai tasi voi leva enga no whaalongo tu lo tea ele fionga ele bin stau tupe ma le si foi sui pale mia i Samoa ile teimi o le fono ana po wa matua ngalo nimo ya Samoa e landa tapua inga lea na fai ile ta longa le toa Samoa ma le awatonga o le aso sale mea e i voi kanga pa ulo markava le malave vea i foi o ma vele fale ma ya o anga la vole fianga ya sa o foi le fionga de minsta sa tau o na fu le ya mai lo o le aso sa o le aso pa ia o le aso tapua soli sa pa ki u makanga ya foi mai ala mu i fo le stava le pico il one le solo o le si pito alu fa solo ato le pati la toia o tangata o tamaiti se io o le tupulanga tala vau se io o ito ina mo lo matu si siva solo i lalo pulu ma fa ima ulu ma o na ma o ule me le taula ma le vailima io kalsi o ko u se vailima awa le na talo si o pa o toi fa fo ya tu le vailima ile tunu io na awa na ave fit ia ma vevesi e fo i mata upu fa le tu la fono ia ai talu sia ia toi fa fo i mai le pia le tunu i Samoa ma wai le tele o ngā luenga ia ma le kele le au kikifa fatalofa i le tatou apia folinga leo te vavai atu o tonu mai le uso ia tau sili tua i malo talofa stau e ngo vesili nei ai lo fa le tua ia ai fa mai o le ngoa a toa lava le na o le sunga ia tau sili tua i malo ia na wal watu ti down le ainga le fale o le tabata o Diana Meredith Ulberg talo fa lava malo le soifo mluia oi fo le si leo te vava tu ai so fatasi ma Maureen Tufele o fea walua toi fo i Amerika po loa i tutuila lava ma Amerika Samoa ia fatalo fatu ia te ulua ia malfa boi boi lo matuia si alua ta faonga e to fine ia Fortino Josefa ma lo le soifo manduia ia male te mai tai fo yo Erolini ia le tabama tu o tatu ainga le fionga ia masoe matui mavulunga patalo fatu ia si vale pasesa lo soifo manduia watching you from Long Beach, California in the United States. The list goes on, but keep it coming and sharing our program so that people can laugh with you as well. Let's all emergency budget ends today, 2025, 2026. Le talo le tupe ua pasia mo le valu masina. Le paketi o lea ua ave iai le whaamanuia le palemene. Wa ave fo le lei lau e mo moli e tuai le whaafteitele. E le fionga le whongaftalai. Le tama ma le toto o le ainga i le tai ma le whale manono. Ma loa upa au mulpola whaatotoa i le ngā luenga. Ma lo le onsai. Ma lo le pale ma lo foi le whaatotoa i le ngā luenga. Fa au ngase le au ato ma le po. E le ngata fo i lea. Pafte yantu i sui pare mia e to lua ma le vinstar. O ngā luenga te tele a lea tunu u. To lupe, pape na fo i le fionga le vinstar tupe, lau fionga mulipola ana rosa. Vinstar u mo le kapineta, pape na fo i sui vinstar lango lango, o le office o le fondo. Ia, pape fo i loutou au vaa. Watu le wha malo ma le wha aftai, i le tulaga mawalunga ma le fola mawalunga sa tautua ina i le fono. I le au ma le po ina i nei vai aso i lua o tuna yantu, ta penafo i lau fionga. I le teitai o le tua ngai ma le sui teitai a le wofo, ia whapefo i sui sfono oma, e to sful ma le wha. O le itu a le hero pipi, ia maisi sui uma lava o le mauta.
Sa lātou aleanga, ia ma whapena fōi o na lipo iai ia tau manga o whe lafu inga o le mata upo le whono e whaatatau lava. I le tala o le tupe, mana tuolau le tala o le tupe le nei. E na o le valu masina a mata atu i le aso mua November. November, December, January, February, March, May, Juni, July, Augusto. Valu masina. O le a whapena o na whaongai. Ia o na toire. Anga i fo i lea. E le talaroina o le tupe o le lua felusu lima lua felusu rono leo wa whamautu. Ai o le valu masina le ta pena atu ai nei. Le taitasi miliona ma le valu se lau wafe. Fo i lea i tumalo e wha atoa e le tai 5 miliona o tausanga e 5 o le pae inga na se ima vai atu nei. Ia manino le mea le na. Le mea la lai te ai le ulunga fo i lea e o i le tuangai. O le memo mua, o le mana na o loa ia tope mai lora kako blokeki. O mai lo e pingi mai kako blokeki. Ai vai, le fatua mana pasi le tala le tupe. O le afa soa tu fo i manu watu le tupe i vaenga o pulenga whawai o malo, po le fono whawai o i tu malo. Ia. A wako ke pole tau fiofi mai le au tau solo whanua. Se i uma le lei, o na whatino mea ia o a pasia e le malo, ma le palemene. Whaftai i le palemene ato, lau tau ngā ruenga, e mo ia tate whaalongolongo atu fo lele, i le meo le, e iai ama le mea fo lele, o le meo le, o le te e isi teimti na ana malamalama le isi mea, asi ia wha mea, o le mea fia wha malamalama, le mea fia wha sao, ai di mea pio, o mea lai whai mai o, na whai e tuaila e le o le mea fia wha malamalama, o mata upu ale malo, a le tau wha malamalama atu i, o mea ale malo, ai whai mai, o le mea fia wha sao. Ia, whātua i fo i whelafulafo, inga i tono le mauta, te lea mea tā ua, le sona na tātou wa uina mai, i to tonu o lea lua vai aso, i le ao ato ma le pō. Ia, whāftai fo i le tua, le malosi i sa fua ia i la tau uma o sui sfono le pārmene, ia ma le fonga talai. I le teimi o le whelafulafo inga. E mai se, o le ofiso le fono, i le tau singa, tau mawhitanga, ia, ma malo longa, i lea taimi, ma lea taimi. Ia, le mea tā ua le nā, ua pasia le tala o le tupe. Rosalia la fonga, whatala whatu, malo le soifu manuia, ia, whapea fo i, ia, o tālaia, Jennings, malo le soifua, si vale pasesa, leo so ia Simona Tavita Tauti, alo le soifua manuia, whaftaile mafuta mai, le nei fo ia fiafi le auni o le asolulu. Christina Tanuvasa, ia matibu ia i pai tele, ma lole soifua manuia, o ile honor, ma lole soifua, kau ma pevalo kola uro Faiva i le kau, whale o ilo i ngō istangata ia peni ngō sainga, ia le nei, ia, ai lenga te lea, o le sunga ia, o Faiva, talofa, o Faiva o tuone, nai le pitanu o Tara. Good to have some local people tuning in and listening and laughing with us as well. O le, wha mai pira eneriku, se wha mulmule asa vea, ma le sunga ia, se i kā me ase pese le 5 star, whakulere, se i kā ko break ia kālo ma le pese, ale 5 stars. Ia, whawhetai, awa, o le tala leo le tupe le na pāsia nei. O lava le whaasoa le malo. O lava mo tutoe le whaasoa le malo. A le mela leo tu lai mai fo i peo na sauno i le whionga le li pāne mia. A wā leo o la ngona atu nei. Le tangi mai ma le talo sanga mai a sui whai pule o le lai tu o le hero pipi. Wha mole, toe tu watu le avanoa ia i lātou. E a vea ai ma tei fono o le fono whawai.
Ia malatou tu I matangi olo e whasoa le tupe lea. Ale I tu malo. Ioi. O le sona tā ua wa oina mai. E minista la tau te ona I le poloketi ai maise le fionga le li pandemia. Le minista o tupe. Tele yo tau le leu siu stai ma le lo. Ma le tau fai mea vale, ma fai mea lea. Te lau alfa fonga le tuna. Ele wingo natala. Sa autu tau ma fai lama. E faa ma lepe ma so sofa ma faa leanga le poloketi. Lea la o tau bava ai. Ele o se mea pepelo ma se mea fo ele e faa ta fulu ma faa tala ole na fai. You have seen it yourselves and you have seen the cash flow coming into your accounts. O tō wawai I tupe miliona e sau tonu. Lela o tō lolo, this is real money, real cash, oh my goodness. Let's grab it. A whela atala na whai. A lewe mai. O mai e whatau nuu tō mea tō wholofolanga na whai. O le alofanga le na. Ala le la anga atu le malo. La anga atu le malo e watu ona ia lava tangata. E whaia le poloketi, o le lato poloketi. Le anga leo se pepe au tō. Le ala fo le nea leo nau tō wanga le anga I le pepe. Le anga leo se atali ipo se awhawhine o seisi au tō. O tō vai I me whapena. Mai le pepe le fine le le. E le alo whail ka malo le waranga le sanga pepe. Le fo le tupu mai ai o Samoa sa tō vai lisi pona uanga tu lau whafonga le tunu una no fomos. Fasi le awhawhine whai o le awhawhine o le o seisi ta malo le whawhine le la te nofo o maloa o ai ato I whafu. O tō se tu lau al whafonga le tunu. Whapena o malakeis lea. E leo se awhawhine o e ma se atali o e le chapipi le pepe lea. Le ala nea le tō wanga leanga I mo tō lea lofa e. Fiato whai solo o mātongi ma o ma sofa le poloketi le pepe lea. Ono la au tō wa mio. Ioi. Whātu sanga sa o lava le nai. Tō te fuava lea. Ai ua le tali le manuia na luatu ma le pepe. Ma whai ma tausi mi wha maoni le pepe. E ui ana wha pia leo se atali ipo o se awhawhine o se si o tō. Ma le tō pāti wha au whai. Ai hanga le leipe I ai. Langa o le. Pa u mai ai le manero. Ia le nala ia. Nā o tō no nofo, o le nopo le ale mea la awhai. Ia, ang whape o se kupu man ma siofa, ngofo, kupu man ma siofa, ngaula kama whanga wa se koupepe. Ia na le leila, ia le. Awa, o le koupepe le ngai o le kola. Ma le avoi, pa umu, oi ma le avoi o le wangalo ia te au le mea. Le nā tonu wa la wo whai atuai. Ioi. Kala o whai, ia kiti pau. Kiti o se fo ia whai ngā. Se fo ilea whai ua sao ili kambale o kiti ona tipi pau. Talo whai, ia lele. Ai ora ngā lua ngale asi ka mor kipi pau. Ia lele kiki onga. Ngā lua ea fo ia. Ai sau mea o ngai whai. Fatalofa Peter and Eliko over at Western Park Village in Ranui. Ja, Fatalofa for Esau J.R. Moores, my Lord Sifum, we are in Sydney, Australia. Fatalofa tu faltato por kalame. Ja, no o mai lea. Ele fato senga fo ia le sunga ya. Sola mana lo au kenetisio. E le to yesi si tala e to e fai atu ia le besiri wa ma mama I lo le lei e le li fai pule ia pule ala ba si to inga alofanga fo le fai ia le tulanga lea. Remember the space that you are in, the parameters of the parliamentary building. You are a member
of Parliament. Ioi, so tangata ma so steimi. A o le tele o tangata nei. Wa ngalo ia I lātou le pa o le no whanga ma le maota le se ai nei. Ioi. O le teimi ia e ngalo ai. O le teimi fo na e mafua mai ai o na la la fo upu vale tonu nga ma mea pena ai u yo lea le na ua matua I fa mangalo e le fonftelai ai alu e malolo mo lusful fai tu la ya talo fantu le tala fa solo pito mo e le ai ton tu so le utulio I fa fuele e le a fuele fonftelai e se pasil coupe pasile ya taluia talusia ia ia ni swinga ile anga ile domana I male nei pa inga fo ya ma fai fo ona pule ai ya loto o to na masani le mele na ole vava ya tu ile tulanga ole wo ia ia le mata upu a fale ali litas le ua mali ai ya o mo ye tsa wa me se vo ile fionga ya tu loma lance la meko ile colisio Samoa ile tele o tausanga o mvai ya a feta ile tu o wa ese tofa le tofa fa tupu mo le tofa fa tamali ile na le ua manantu ai e toi ave tu le la mata upu mo le fionga le sui pan bia ya po le minsta fo I o ngā ruenga te tele ale malo le fionga ya to lupe on semo ya after ile tua ele na nganga le lei ya ma ua mawhai ai ona mali lie uma ele nganta le li minsta o whātoanga whainga Faiva wau matua ma lafumanu ele fionga le ngafutasi a fuimono a safo tito a safo ya whapea foi se fina ngalo ma le tofa wa e le fionga le mangu le to sivi mangu o e fango te itai lua le fionga ya tu loma aftai le na nganga ea o le fo ua baba yatu ua ave fo itua male mata upu I le vau whaasale anga lua le mata upu lea I le va o le fionga I le sa se e le tofi o le tumalo ia le sunga ia mangele se kati fioi ia fa foi le sunga ia ma ai lua sa mau centenary sa mau ia fa tai foi le na ia to mali ia me se foi le foi pule sidio na la ititi o le pa inga le na se ma vai today le fionga ia mangele fioi se kati ia ta oto I panga le na mata upu ia ai toi paula leo le si mata upu leo lo vivela le temile nei o le mata upu le vau Frimono Maria Meredith ma le fionga ia Frimono a Safotito sawi o se atula o le mata upu le vau tui loma lance la meko ia ma le fionga ia toi lupe o le mata upu o fale a lili lua le valo Frimono Maria Meredith ma le fionga le ngatasi a Frimono Tito a Safo o le dala e fōringa mai ai ia o whaawopea o na talanoina le mata upu le nā ma sa idi fo iei se vai fo o wao le tele o mele o lo au mai e whaamasino o lo lātou se ei ma pule whaamalumalu I tauulu manga o mata upu nei o le me ta o le time lapsed wa uma le taimi sa te tau ai o na whaulu antu le tūlanga ua iai se swinga ia ma ua liuliu le tau wha ia I lātou o lena o mai le mata upu le tangi o le ātoe whase e tua ngalu le mata upu matoe au mai I tua le matua upu ia no te langona le nganga whaatai ia mo I lātou uma o tamali awa e wha I o tangi a istamali whaasanga istamali ai fo I ia tangi
e tali e tuai ia i la tau no lua i whauluina i ale tangi. O talo wha le aula mo se tādielu, ma lolo soi fōpanuia, a taile ma futa mai, Sila Levy, a lole soi fōpanuia, pa talo wha fo i Sam Ioane, lima lua i wawha from Porirua in Wellington, a taile ma futa mai. O Lavinia Manuma, talofa, o liua aleni, talofa liua, le tuafine, mai le tuuna oe, talofa. Yeah, Prime Minister, one of his favorite songs, yo e sa le ya o liua. Timu e noka talofa lava, balol soi fōbaduia, Walesi Chain. Whaftaina mafuta mai, America Polo Leota. Whaftai mafuta mai, ia whapea fōi, ia le sunga ia pe tesa tanu, ia tūwhal tātou porkalabe. Ona, o mai lea, o la utala noanga i le urungari i vo, le lea, la ua tā ofi Samoa. Whapea i la ua. Ai longa e o antu i ai, ia le malosi o le tulafono. Ai nana uma ona loka, to e pei o le maitua, mal mena leo fai, saia en mea mai le tongatuki, mai le porkalamel na le faleopi inga masatani. Have been arrested in Samoa. They have been charged and also bailed. Now, some of the conditions of that bail is to sign at a nearest police office, I think 2 days, or 3 days, tolua solevayas, and travel documents have been withheld. Tusfulau, mameo pepe malanga, ua tau fia nei I lima o leo leo. Ma ua whatulanga ai le asos fulma le tasi o le masina fau. You know, inga, ko ki kia lua vai aso le la ngofo I Samoa. Ma wheka ngisi angi I Sydney ma Australia. I le mea olo ia la paanga, o le tō tele o la paanga, o so sola tangata. O so sola tangata. Ya, whapea la ua. Oi, da ia mātali tāma. Ma le tali pupuni. Le malua papa. O papa stui mai fo malimongi ange. E sefe la ua. Ele ai. No getting on the plane. Tai tai mai a oi ma la umu lena atau malwe. E abe ai oso le nama se sau molia se tamo sai era tongatuki. Pu e whaare lei mai a. Mai la ia. Ai le mai lama. Le tali e peni tabaiti foi lele. Wala wai loa le lei atua. Wa tau ba fai se meo fufi ai le maasi asi. Ala o fai o I nai tangata lai Sydney. Wha mole. Alo lo fa mai. Te loa tua I le whaingo upu matala. Ua tangi tau wala au, ma ua aisi loa. I se tupe, se I la feola, matausi ai lo la nofo I Samoa. Ona ua soli le tu la fono. Ma ua le mwhai ai. Ona tu ua lau whanua. Ma lau ele o le atunu. Mai I le malaiwa Lele International Airport at Faleolo. Ia ngawale ngā e o whali, I se lua ngangu. Ngangu ifo oe lisi piko. Ngangu akul kamaro sai e tongatuki lisi piko. Ngangu mai ia Mrs. Mea mai le tongatuki lisi piko. E whai lua o ngā ngangu I ngā loko kwa lewa ngā lua ngofo I Australia mangi usilangei. I'm kwa no school before. Ma oa o le lei ia le ngana. Universal language of the world, because everyone, 90% or even 95% of the world communicates in the universal language of English. Now, ta ua tele na mele na te lua nofu malua to E mafu fau iai. Le te leo teimi. Sa whai le lua
Le melena. Ole upuleanga I tangata whaitau le. Wai, ole melena ta ole māla ia. Ole mele whaitau ole tuspa ia. I le polokalame o le whale leo pi inga. Ia, ono mai lola ia lea matua I la lafo mai upu mātanga. Whai upu sā, palau wale mai I lea tunu. A ea Angel Nathaniel. Ia, o ngā whali I puni, tālu whalava mālol sui fumanuia. Nala, wal lei lo po fe a lo fanga ia. Pai ala si kambale leo sai tontuki. Wa tau le pisa tele a fo le ma. A wala na te lo le leia. Le la sauninga e fai le fonftelai. Le la sauninga e fai a sa tiu si motiva perese. Le pale mia o le lava I tau le sao fa pito. O le fionga le ministao tupe ia mulipora ana rosa. Ai maise le au mamalu o le malo. Fai le ia, mea si wanga ia. Pei o I la ufone. O le mal, o le wharawe lawe. O le upu lava e whai atu ai, tu le epa bali mongi, o le upu le na e malo mai, whata o tangata ia. Male leiloa. O le hafo I kala pepero li mongi la kou ia ma. Ma hafo ma tu le epa, o le hafo I se I whanga la ua. Io e. Mio counseling si o le mana e whao ngā hatu se alua platform. Le media ata mai ti whate I tai, le aunga whate I tai. Ia le nāla. Ia o mai fōri o le nā awali ia e whai longa mau lunga la tūlanga. Ai whatala no mai ta mai ti ia le aunga whate I tai. Wāti li toso ai lava I nā le tō whā. A ia fōi tō ina mai ta mali. Ko le lo atu po I o la tō no le aunga pele ai. Po I lato umai o le la vea umai le mere. Se ngaro ka aka. Nea vatu loa sa ia Mr. Tongatuki o ia Mrs. Tongatuki. Mom, say something. Ai aka e lai fai ai ngangu ia Mr. Tongatuki. A lai aka e elfa fingi ma ula ia. Oh, coffee fee. I'm going to say something in Samoa. E o toi o mai lau tala noa ngai le mata upu lea o le narcotics and drug testing in Samoa. Lea o lo tea nei ma ua pasia I le pale mene. O le a whai le tātou test. A o ai inga la ia lea ua talo sanga fo ma limongi la kou ia whamailanga I tō tele tangata ia I wala tō tua ia o ia resi tangata le whapea na te whaonga ina mea nei. Ia o masaru salonga matua inga le whaavaya I le saunuanga. Le la o te talo mai fo I ma limongi la kou ia. Whaamole mole le malo. Kako a makalonga whai kako random and compulsory testing. Fonga lai la utala le la whai atu. Mana ia tele. Le saunuanga le fionga le minstau tupe. Le saunuanga ale minstau fo il soi fo maloloina. Le vaenga o whatoanga ma whainga Faiva le iei le sros. A mai. A le tala le la watu. Awane I loa. Ele tangata le la po le whaipule le la test. Po le leo le la test. Le taimi o le apu e mai o e whailau test. Ai sea, awana I advertising pe whalawi loa whalawi tele. Te I le toso mai, o mai, your turn. Get inside the room. Wa te I wha tope le pingingoi. Na vaila I le alu le afu malu luo le na. Ai sea, susu vai. Laile I alu ese lava le malosi o le na koti. Le pauta, le methamphetamine, I to tonu o lo system e te fiu. E te pepelo ma whaasese I a le taunu unga o results o le test. Maua teitai ai oi. Whai uma ma le au whai maki o aka uli nale. Ua tumu oi te tonu o le mautawhana ma le pale mene o Samoa. Samoa le ina whai nā matati o ata. O la e matua pongi sa tonu le.
Ma, atu ai fo. Ia. Ana whapeo se meo se prescription for le prescribed eyewear, po le glass, prescription glasses. Mo tala whianga. E tauna sila ma, tanga ma toa lau whiunga. E le fong of the lay. I le o mai o nei tangata ma whai mai lako dark sunglasses inside the House of Parliament. Malalafi mai e tua i nā. Ia na ore lis teimi o momoi. Ia tua i fwoi o se mea tā ua tele na tau na toe sila to toa iai. Nea la ua pasia le tula whono. Public servants to be tested first and starting the example from you, all of you, and all members of Parliament. Testing them randomly and compulsory. Ia tua whai le test kankangi ai awangi longo ia le kaimio lau test. Randomly. Ia all of a sudden. There's a oil to ino. Le to ino o yuli. Mai ai soli. Ina ua tofia wha tope o ia. E whaia le launga. Le launga whaafetai ina ua mai a le whainga pānota ma le whainga whiriwhiringa a Samoa. Mai o le tofia ina o ia e whaile whaise launga ma se upula sa whamai. A mene ta ole all of a sudden and suddenly. Toa ngā whatei lana e whatei ai leo, whatei ai ia whaurulunga ma tanga luenga le masalumia. Whatei ai ia sui whai pule. Nioe. Ma isi te ngata whainga luenga le malo o lea o lo o masalumia. O lo o lantou whaonga ina le ngā koti. Ta whewhei soka aka e. Pea au mai I lunga wae maua I nā. Ia wingo ni te ngata wa lewa na lātou whaia le mea a o lea lava. E ngā lulue le malo. Nisi fo I te ngata. Maua. Te ngata whainga luenga le malo. A o mataa ngā ruenga te tele le tunu. Maua. Ave whaile whaasalanga. Na I titi le teimi na tuli ai le whaasalanga. Po e mai. Loka. Ai, toi mangalo mai. I lesi tolu masina. Toi sau foi. Toi whai foi. Koi whai foi. Ka ingo e. So what I'm saying, I support the deterrence should start from something like $5,000 cash for penalty, or not less than 2 years. Ia te tilo lai le mele na. Awa lava ne I lalo I fo le lua tausanga e loka I la tau nei. Awa foi. O leo matoi o mai. Matoi fai foi. So nothing is stopping these people from the repression of a crime, especially drugs, narcotics. Me umana. O te matua I ofoil. Ma o sanga ofoil pea, lava pea. Ia lena. O le tau whāwha iatu. Ia le tātou malo whalolungia I le nei fo I awauli. Le sunga I savage. Ia, po le rii fo I ngolo o whaamboimoe o le a whaia se konseti le na e whawhiwhi ai I le a sotonai a so nei. I Eden Park. Patasi e ma le rii o Josh ta tofi I le amatanga po le o ngā tutonu fo I e whawhiwhia I le tālonga lea le a whatino I le wā o le au o tamaitai o New Zealand, Lakapiriki, ia ma le au Jillaroos from
Australia. Ia ai tāwalunga lo le tālonga le Tonga Rugby League. Ia ma le au ale New Zealand Kiwis. Nā. O le si vanga tā watele. I le pasi no le tulafono le nei. Ina ia Swiswaina ia na koti. Intercepting of the trafficking of narcotics and drugs between New Zealand, the Pacific, Australia, Samoa, Hawaii, and the United States. Alevo te whalongolongo atu. Lafo tua ia si o tātou motu i sasai. E nisi fo i o tangata whampea. O i nāle sa wale sa palai. Na whawhea na mauti noa nā mea. Awai, o lena whalongolongo atu fo i. Wa lote mai. Ma wa sao noa iai le whionga. E le Palestine o le Senate. Ale malo o tutuila mamanua. O ai tangata i na whaia tua inga whapea. O tuila manua lea o sapalai mai ai. Ia le aisa ma le methamphetamine. Ia whapea fo i le pauta le nā koti. O sa o ea nā mea se o tua i ai. Ia le motu i sa sae a tuila manua tu lou taunangi o le tātou motu i sae. Atalo fatu lau fionga tua olo le Palestina Senate ma le filtua i apai. Ia mese fo i le mamalu o mauta e lua le Fong of the Light. A mese le tātou ampasa le sunga i a fata kaio. Atalo fatu le sunga le ampasa o Samoa mo tutuila mamanua. Ia mese fo i lau fitalenga le musu ma Neia Junior. Ia, ma loutou ai ngā lii. Alo whaafonga mai wa o la ua uma le fono fo i tuile manua. Ia la fo ua sao wha i le leia ma fiola na fionga i le tua olo ne whalenga fulu i ai le motu. I lona no foa. Ma mata le lei mai. I le tātou por kalambe o le Gagaifo Faiva. Ha malo atu i o Faiva le nei aso le wufionga le Palestino Senate i hatu lui e le tua le soifuanga lui ma le soifuanga tautua ma ia matala foi le tofa fa foi ai ia le fono a le Senate a maunta sui tofia ia mese o le tala no ino la auto paketi iva se lau miliona. Ia tua olo no fuma tau mecha. Iva se lau miliona la paketi le foi la fasosoa. Tau na mawai fo usin na slice fo lele ole. Ole paketi ole nei tupe Amerika. Mo i tātou i sif. Ia. Le tātou vaingala le na ta o le police campaign o le say no to drugs. Ma le random compulsory drug testing. Ale a test uma o tau na. Ia, ele ngate lea. E o matanga alwenga leo. Mamtanga alwenga public servants. Tanga alwenga mat leo whinga alwenga pa whai tauna whai. Ia, le nei. Lesi vahenga ta ua leo wawa e tunei ai. O lea ua se e mai ia lau ma lo whaalolongia ale sunga ia Savage, otherwise named and born Dimitris Savilio, many years ago, born and raised here in South Auckland, New Zealand. Yes, we have crossed paths at least twice or three times, Savage. You know, during many times in the 1990s, 93, the first ever Pacifica Festival, I was the MC down at Western Springs, and I happened to bump into you and your mates, and also, first of all, my brother, welcome to Radio Samoa,
and so great to have you, and so nice to know that you are still on the ball, on the roll, and keeping your true colors of entertainment and taking Pacific music around the world to other corners of the world. Welcome to the show. Talofa lava. Malole, Saifo Maria. They love it. How's your Samoan Savage? Oh, it's not that great. Still not that. Still work on it. But It's so nice to see you, my brother. I've listened to you all the years and also said a few quotes on my show on the lyrics of your rap music and stuff. So how you been? How has it been for you? yeah, everything is going good. You know, God is good. Blessed with the family. So still blessed to still be doing music today. So Absolutely. you know, over 20 years now, 25 years now. So yeah, just God is good. Just still trucking along. Yeah. Yeah. Some of our dear brothers, were in the Pacific. Some of the well-known voices like Fiji Vekoso have passed on, and a few others. And I'm grateful that you're still hanging on to your talent and taking it and entertaining people all around. Where are you based now? I'm based in Australia now. Based Right. in Queensland. Yeah. Is there any project that you might want to share with us that you're working on? Well, I'm doing the halftime show for the Kiwis versus Tonga, Matama Tonga game this weekend in Eden Park. Yeah. So Josh Toffee, another Pacific Island artist who is making big waves internationally, and also yeah, just still working on some music that I'm looking to release next year, and then I'm looking into other business ventures to help artists sync and license music, you know, to corporate companies, TV, film, and sporting brands, things like that. Well, that's fantastic. That's fantastic to know that you're still rolling and, into the music that you grew up with. Now, let's take you back, a little bit about your background. Where did you grow up and, how was life here when you were born and your Samoan heritage, the villages of your parents? Perhaps you might want to elaborate a little bit about it. Yeah, so I was born and raised in South Auckland, New Zealand. I grew up in Manidor. But at the age of 10, my mother sold our home and decided to move us back to the motherland in Samoa. So I went to primary school, intermediate, and then I went to start high school before I was sent back to New Zealand to finish high school in New Zealand. So I had some time to grow up in Samoa, and you know, to this day, it's still a very privileged thing to know that I had that experience. And you know, there's many things that I learned in Samoa, and one of them was you know, how to use your use your wits about you on how to, you know, sell product. You know, when I was you know, when I take my kids back and you know I see the young kids selling you know, banana chips and Yeah. things like that in the markets in Apia, my mom used to send me to Chiang Mai to sell her sandwiches, you know. So Wow. you know, I understand what that life was like, and you know, you had to make sure you had to sell all your product before you could catch the bus home, and you wanted to make sure it was all sold by the time it was 4 o'clock, or else you missed the last bus back to the village, you know. So, What are the but, villages that your mom and dad come from? yeah. So my mum is from Alepaka. She's from Lanmangu in Right? Ulaya. Um, and my father's village. I'm not very close with my father, but from my knowledge is he's from Saleufi. Yeah, from Salufio. He's a town boy, a town area boy. So, Yeah. your parents still well alive and still Uh, here, my and is it? my father passed away 2004. But my mum is still alive and well with my stepdad. They live there and still living there in Samoa, and you know, still enjoying the life there and the island life.
Earlier in your career as a young man, when did you first sort of, extend and expand your kind of interest into music and especially rapping? Because that's what I knew. You were a specialized artist in rapping. I still remember it vividly to this day. I would have been about 8 or 9 years old. Wow. And there wasn't many Samoans on TV back then in New Zealand, especially on an international scale. And I remember me and my brother were on our way to school, and the TV was on, and it was a music channel, and they were playing Booyah Tribe. Wow. Great. And I remember my brother stopped me, and he's like, "Hey, these guys are Samoan." And I remember watching it, and me and my brother ended up walking to school singing the song. And I think it was from there where it really planted the seed that I You could. can make it, yes, and you can do Yeah. it. Mm. But, thanks to legends like the Boya tribe and Fiji, uh, God rest his soul, and even local rappers in New Zealand like OMC, they set the pathway for artists such as myself. So it just all kind of started back then when I was just a young kid walking to school. So, how did the name Savage was adopted, and then it became a famous name now, and you're using it on the international stage? Well, in high school, we would call each other by our last name. A lot of people call me Sav for short. Some my last name Savlio. Yeah. They'll call me Sav for short, and then it just kind of spurred off into the name Savage, and it kind of stuck. So I decided to use it as Your my performance name name. for as an artist. Yeah. That is fantastic. Okay. Now, who organized the gig that you're about to perform at Eden Park during the rugby test, rugby Yeah, league so test? it's all put together through New Zealand Rugby Commission, as well as Eden Park as well. So it's going to be my first time performing at Eden Park, which I'm very excited about. And obviously representing my culture and my heritage, also my place of growing up, my place of birth as well. So representing for the Kiwis. Yes. So I'm just looking forward to bringing me being a big Samoan. My job is to bring big energy. So that's the Fantastic. goal for the Fantastic. day, is to make sure that send all the energy off to our people in attendance, and then for our players on the field as well. If you're going back to Eden Park, there are a lot of memories because Big Jonah Lomu's Yes. funeral was held there. I know you would have some attachment to him and Yeah. also getting to know him. How was that in those days? And so I attended Wesley College, but I was there a few years after Jonah Lomu. But I will say that Jonah Lomu came to one of my shows earlier in my career, and I just remember being starstruck when I seen him. And when they asked him what he was doing there, he asked me if I went to Wesley College. So I said, yeah, I attended Wesley College, and he asked me if I wanted to go have lunch, and so he took me out. But he gave me one of the most best business advice during that lunch. At the time, I didn't understand what he meant, and it wasn't until I got into a position where I understood what he meant. And he always said to me, um, when you walk into a corporate situation or a corporate meeting, he says, before you even speak, they will automatically think of you as not as intelligent as them. He says the best thing that you can do is just make sure that you study the business, so that by the time you open your mouth to say something, the words that you use have to blow them away. That's such a So wonderful advice from the big boy. But the other day, because I found out that Lomu loves fast cars and huge noises, and I heard one of your songs been played on those big, unreal stereo, and also in his car. Yeah, yeah, yeah. yeah. I remember distinctly. He had, I think it was a Ford Explorer that he had
all these speakers attached to, and I remember them playing some of our music, and even locally Yes. in the parades you have there, Mangere for Tosa Mo, or the parades in Otahu. It's awesome to hear that they play all our music, and um, Fantastic. yeah. So that's Well, such a it blessing. drags both, ends of our people, both Tongan, the Samoan, the Fijians, the whole of the Pacific, my brother. Yes. Now, Yeah. did you watch the Tora rugby league game against the Matama'a Tonga? What were your thoughts on that game? Yeah, so I attended. So I was there Really? with my family. Yeah, so my youngest daughter, she performs for the Gold Coast King Siva Academy. Right? They performed at the halftime show for the Fetu Samoa and Jillaroos game. And so we went to support our daughter, but as well as support our Tosa Samoa and Fitu Samoa players. And the atmosphere was just amazing. Amazing. Suncorp is one of those stadiums that is it's like one of the main centers for rugby league. For state of origin, and to see like so many supporters from both sides of Samoa and Tonga come to fill the stadium, and not just fill it with people in numbers, but to fill it with Samoan hymns and Tongan hymns, and it was just amazing atmosphere to be a part of and to witness. Yeah. Fantastic, fantastic. And not only that, the best thing that I see on the night of the test is the warm feeling of just peaceful and harmony among our people. The history between us and Tongans as brothers and Yes. sisters. We always have that thing between us, but I think through the years, people have become smart and also mellow down and learning our history that we are Yeah. one people. Yes, 100%. Even growing up as a teenager, it was still very tense between the cultures in those times in the in 80s to the 90s. But as time has grown, so has the bond between the two cultures. So, you know, um, when I speak to my children about what it was like in those days, they can't fathom it, because some of their closest friends are Tongan, or same vice versa. Some, they're very embedded together. So it's just awesome to see. And on game day, even before the game, the kickoff, there's always banter between friends and family, with the Samoa, Tō Samoa versus the Mate Tonga. But after the game, when it's all said and done, we're still all as one, and we're still close. And at the end of the day, we will always support each other's team when they're going up against the likes of the Kiwis, Yes, or like the yes. Kangaroos and things like that. England. That's fantastic. Tell us about your experience, because I know some of your soundtrack were used in a hit movie, Yes. and it took you to the United States. What was that experience like? Oh, it was an amazing experience for me. Being a Samoan rapper from New Zealand. Back then it wasn't very common to have foreign rappers in America doing well. And I remember being in the boardroom at Universal, and a lot of them couldn't really explain how why the record swing was being so successful, and they were like, we need to try and find a way to make it stick. How can we bring more awareness to people knowing that I'm from Samoa and from South Auckland, New Zealand. And the best thing that we said were back in those times was, man, let's highlight all our Pacific Island players in the NFL. And so I decided to come up with an anthem to kind of bring everyone together, and that was the song "Wild Out" with the Chehu. Yes, yes, And that was the anthem to bring everyone together. So I remember when we were recording the video clip for the music video clip for the song, I invited all artists, all Pacific artists from all genres to come and join with us a celebration of the song. And in the video clip, if you go back to the Wild Out video, you'll see J Book. In the video, you'll see Spawn Breezy, and this was yes. at the start of everyone's journey. So it's just
been heartwarming to see the growth of Pacific Island music internationally, and the likes of Just the Toffee, who will Yeah. also be performing this Sunday, and then you got the likes of Maoli as well. That's you know creating such a massive platform for us Pacific Islanders. How is your career driving? Is it fruitful in terms of financial stability and good for Yes, you and your family? yes. So many years ago, I was at a point where I had to learn the business. Because I had so many questions that I couldn't answer myself, and the only way to answer them is to learn or to gain knowledge from it. Hmm. The best thing I did in one particular year, I took the year off. It's the only year in my career that I didn't release any music, and that was the one year that I would pay my lawyer to meet with me 2 to 3 times a month for that year, and for him to explain the contracts, every term, so that I could understand the business a bit more. And then once I started to gain more confidence in understanding how contracts work, I started to strategize my own deals, and I was successfully able to make sure that all the terms fell in my favor. So financially, God is good. I've been able to, because of that, learning the business and learning how to read contracts, helped me to gain more of a foothold financially. And it's definitely something that I do want to encourage the young up and coming artists, that although that we are very passionate when it comes to music, we have to understand and learn the business, because if you don't understand and learn the business, it's very easy for others to take advantage of you, but at the same time, um, you'll lose out on so much more for your family, for your children and your children's children. So it's Absolutely. I'm important to you. so proud and glad that you took on the business side of your career and started to master your own destination in terms of what you want to do and how it will pan out to do. Now, you take pride in the brothers that you started out with the Decepticons. Yes. How are your brothers and even Mareko and them? Yeah, everyone's good. Mareko and Alfrisk, they both live in Queensland. We live not too far from each other, so our children are actually very close. Even though it's only me and Mareko that are distantly related, but the rest of the crew were not related through blood. But the amazing thing is that all our children only know each other as cousins, first cousins. So Devolo is still there in New Zealand, so he's based in New Zealand, and then the rest of us are here in Queensland. So those are my Mm. brothers until Have your the end own, of days. yes. Yeah. But the other good thing, because I was following different artists like yourself, Shefu, Yeah. Jamu Jam at the time, and also King Kapisi and all of them. You sort of spring out all at the same time, and also not only soul music, but then you broke into rapping. And why was that so important that you wanted to specialize in this kind of music? I think for me personally, I was better at rapping than I was singing. Um, and I guess being able to differentiate my style, or to kind of um, talk about the topics that are, I guess, that are relevant for me and myself. I managed to find a band of brothers, such as That Aries is, and yeah, Naina and V. David Dallas, Scribe, and we were able to create a hub for ourselves and a community for ourselves to support each other whenever events were on, and we worked together closely. So when you look at the rise of Decepticons and the Dawn Raid era, you'll always find each other in the working on each other's music. If you look at the Stop, Drop, and Roll video with it, we have Scribe in that video. And Yes. then if you look at the Not Many video, you'll see Mareko and Devolo in the video. So we all worked very closely together. And God is good. We still have that relationship today. We're still very close friends, and still keep in contact. You live in Australia now and raising your family there. You're still Yep. part and the heart of a Kiwi.
What's your message for Toa Samoa and also, the MMT and the QE supporters on Sunday? Come the day for your gig as well. Yeah. Oh man, for all the Tosa more players, especially our top tier players that have converted from playing for the Kangaroos or the Kiwis and have chosen to play for their heritage. The gratitude that I have for these guys is through the roof. I've been a Tosa more fan for many years, and I remember, I think it was in late 2010, maybe going to a Tosa more game, and man, there was only maybe not even 50 of us there Yeah. to support the team. So to see these top tier players come and pledge their to their heritage, to their culture, for both Samoa and Tonga, and you have to give flowers to players like Jason Taumalolo and Andrew Fafita, who Hmm. were one of the first to choose their heritage over a top tier team like the Kangaroos. So Yes. I'm just looking forward to supporting the Kiwis as well. Even though I'm Samoan through and through, I still have to pay homage to the place that helped grow me into the man that I am, and the platform that helped build my music career. So definitely supporting the Kiwis as well. So That I'm is looking. fantastic, fantastic response to that. And what would you say? Because a lot of your fans and young upcoming artists are watching this interview and also will be coming to the game on Sunday. What would you be your best advice for them in their careers? The best advice that I could give for up and coming artists is tend to try and find more and creativity when it comes to writing your music. Follow your heart and what you want to write rather than trying to follow what the trends are on TikTok and things like that. Because one thing about trends is that they come and they go very fast. Hmm. Where if you look at the span of my career, I've been fortunate enough and very blessed to still have generations different, so many different generations still listen to my music today, and I think it's solely to do with the whole creative side of not focusing on what's trending, but more so focusing on what needs to be delivered for your people. So it's very important, and you'll for those that are attending the game this weekend, the Sunday at Eden Park, just also understand that showmanship and performing your performances as well is most important, because that's what keeps the memory of people of your music, is when they say, "Oh, I was there at that show and he did an amazing job." So Well, would you be singing "Gee-ho, stop, drop, and roll"? all the classics, yes, we Yeah. will. Would I'll be you? performing before the kickoff for the Kiwis versus Mate Matonga. I'll be doing a performance before the kickoff, and then halftime show. I'll be doing the halftime show, and then right after the main game, after the Kiwis versus Tonga, Josh the Toffee will be performing. So it's gonna Wow. be not just an amazing day for rugby Pacific, league, yeah. but it's gonna be an amazing day for entertainment. Absolutely. Would you have some time to write some, give away some of your signatures on the back, or, Oh, a little piece of 100%. paper for our families and friends and children? Because, the other generation has moved on, and the next generation are listening to your music, my brother. Uh, I appreciate that, and like God is good that that my music still lives on to this day. So my goal is to help other artists get to this point where they can too still be doing music 25 years on. Thank you so much, my brother, because of our time, but I look forward to catching up with you. Yeah, Have you caught up with some of our big stars like Aradna and also Jamo yeah. Jam? Yeah, Yeah, so Shameful. I caught up with Lucky Barona. I saw him a couple of weeks ago at the King Siva Academy event here in Gold Coast. I also did a show with Aradna recently at Promised Land here in Gold Coast. So I still keep very close contact with those my friends at ease as well, Nana and V, and as well as Scribe as well. So Mm. we're still very close to this day.
All right. Final thoughts on Samoan language rappers like Gas Futialo and many others. What would you say to them? It's beautiful. Kaz has been on the frontier of being one of the first, fluent Samoan rappers. To see more and more come through and representing the culture, it just gives us our own identity and our own sound, and that's something beautiful. And, I still have to challenge myself to fully learn my language as well. All right, my brother. It was so great to talk with you and have a conversation before the game on Sunday. I wish you well with your career if you return, your family, and may God bless you. The love to your mothers and regards to your mother. Is she still in New Zealand? Yeah. I mean, No, she lives in Samoa now. Okay. Yeah. So when we moved when I was 10. She's remained in Samoa since then. We moved into to Samoa in 1991, and she's stayed there ever since. All right. She lives there. Okay. Yeah. Thank you so much, Fafte Tili Lava Molo Taimi. And God bless. I will catch up with you next to your stage on Sunday. And thanks for being on my program, my brother. Take care. Thank you so much for your time. Thank you. Yes, so if we're here. There you go, ladies and gentlemen, one of Samoa and the Pacific biggest star in music. And he was here. Yes, he was here today with Severe Li Ataua on this Gagaifo Faiva program on Radio Samoa. Very grateful for these brothers and their continued fight for their own talents and their own rights. To become huge stars on international stages around the world, and now they have returned, sons for the return home. The Patriots of the Pacific have returned to New Zealand as well. So, tātou tūni matai fo ima ai nai nei yalo mo tama whanau le tudu i le asusa asau nei. Ia, o mai e tāpua i le tālonga kiwi, ia whapea fo i le Pasifika, mai se le tātou whetu Samoa. Male tātou toa Samoa, ala tātou o tāle pese. Ia, e vai i ei foe. Ia, wafo le taluanga ma le sunga e Savage. Ia, po le sunga fo i Demetrius Savelio. Mai la fio anga o lalo manu yali pata. Ia, whapena fo i sale ufi i le town area. Le mea fio mai ai le di pese. Ia matatu sa matou, mamtalanga, le siwa o le mauru. O le mauru, e le taa se pate, o le mea moni vina, e usu le pese, malangi le pese, e taa i le pala, o le te. Samoa, lo to New Pele, emita mita, o gaga ia tewe, o watu Samoa,
Shrek, nigga. Sick with it. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Half of my heart is in Havana. There's something about his manners, oh, na, na, na. Make we scatter this place tonight. Dance and sweat, relax in a fight. We must settle this thing tonight. Yeah. Come, let us catch the feelings tonight. Yeah. Tell me, say, make us hello. Hello. Don't waste time, what to do like so. Hello. Why do we go this way? Yeah. This love, no be chop and go. Yeah. Because of you, I get to go. This feeling got me falling. Get tired of something they do me for body, I make me spend this money, because of you, I get to go. This feeling got me falling. Get tired of something they do me for body, I make me spend this money, Baby, you so hot. You make your bed, baby. Baby, you so hot. Baby, you so hot. Baby, you so hot. because of you, I get to go. This feeling got me falling. Get tired of something they do me for body, I make me spend this money, because of you, I get to go. This feeling got me falling. Get tired of something they do me for body, I make me spend this money,
ole na whawhiwhianga sui whiwhiloi I le manava o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. E le nei fo I aso lulu le o ngā tonunga le mū o le vai aso. Whawhiwhianga mai le au whipese o le tamo le I mai I sale moa. Ia awa o ele nā wai manava. O le ua ono minute wa te aile tu lai ono. Ia o le tatalo le atau sa vea. Ina ia e saunga le mū I lunga le ala. Ia mahala fo I o mata, whaalongolongo mai tala malie, mea sa tutupu, ia aile ngata fo I le na, o musika tātou te oa I e momoli oi I le tau whale. Ia e tau nuu, ma le saunga le mū, ia ma wheloa I fo I, ma I la tau sa tāpua I o Faiva I le nei aso. Patalofa Patrick Mailo, alole soifua manuia, from Sydney, Australia, o Marcelo, Vaisola, Abdul, watching you and looking forward to the one and only Savage performance on Sunday. Yeah, le late tato wo fo ye mane fo ile tandoanga fo malea halo le tunu ile songa ile tabu fainga fo I Olanda taleni o le pesi fa matala o Yoasa Lesa, watching you from Wellington, Le Atawa, Owen Maelopa, Talo Falava Malo, Le Soifo Maria, Ya, Vapefo, Alan Solomona, O Eseta Tangumoa, Talo Falava Malo, Le Soifo Maria, Eseta, Auto Uma Sanga Rue de Dea Sobatu Le Fa Malo, Ya, Ilo to Lava Papale, Malo to Unsaya, Mesefoi. Patalofa ia I lātou lo whia le ngā ruenga lea. O le vai o tātou ta mam tina mātua I tono o mauta malawa. O le tautua whaloto I whale le nā. Asoli puvai whata ele le ta mama le tina tu lou le whawhonga le tunu. Ia whape nā fo I le tūlanga o le ngā sesenga o nai a lātou tau mawha. E inu ai le fuala au o lātou appointments fo I e whaatino. I le fomai ia po o le whalemai. Amalo ia autou. O le tuaitai o Moia Sherpa, talo lava malo sui fumanuia whaftai le whafuta mai I le tautua. Ia o le sunga ia Sameme, talo wa Sameme from Honolulu, aloha to you, and also to our auntie, Whalavilavi, Afamasanga Puela Ulu, ia male, our dear sister, ia ma Yvonne, male tu mai tai o Ash Yvonne. Johnson Sauwau, talawalava malule soi fumanuia, o ala tupe, fui maono, petaia, talawalava. Fatalofa pitoa lava I le tu Filipele, ia leuso ia luaiva, ia male tua fine ia fale. Na tapu I Brisbane, Australia, a malol soi fumanuia vaftai fo I le mafuta mai I le awa uli ana le la ma le avanoa sa talanoa I foi. Mulipola noa, watching you from Hawaii. Mau Hunter, kota male fuleo, fatalo fatu uso, afitai foi le tau longolongo I siau polo kalame. O tau buli ai le to tele o le babado le atunu. Ia ele ngata I nei New Zealand Samoa ina maisi atunu o le lalulangi. Molo malosi, kota male fale o entertainment. Sunga ia Mau Hunt. Nala ua whafonga mai le atunu. E le mata upule na ele urungari I le ua tau fia nei. Te le dola pa ua iloane. Le sunga ia mai fea nai ina. A o si yangi fo e si ali I le na ma le tulanga. O tangata nei sole a o ina tau ta tala mai. Ua peini atua fo I le pule le soifua le tangata. Ua ta ngofi fe tuu ma fai mai ele o toi mamao o elea, ele o toi umi o elea. Sole ta iwa I ngoe. Aiwa, ele toi o mai o lua I nei. E loka ia o lua I na. Se I o lua tofo la I ai. I le meo le mawhau. Ma le fautua ina.
E le mawhai. Tinga nei loa. O le oa ta oto atu au lape o le tulafon. Ai whai a le fisio. Wa nei la. Wa whai le fisio. A la ua ai whai le polkalame. A ia I loa le rei. You have been arrested, you have been charged, and now you have been bailed. E lero mo tala fa mai sa lo mo I o I tanu malala. Ia la sa mo I le finga wa le mo ngiu ngari I o I kong malala. E le kua whakasi ngiu ngari. I so le ka lo fai. Ia koe mai koe kari I me la po karam. Mere ma siasi o matua le tai alofia ai faia no kwa ke le male mafia fio se nga lu nga fai I si ngari ile Colleen Toria talflava ya malole so fo mduia ile nei fo ia wuli ole aso lulu na o to fa fonga ai o mai on pasia le tatu tala ile tupe ma ua iai fo I le talitonunga. Le pasia ina o le whaia o meo drug test mo tangata whainga alwenga le malo ai a mata mai I le whaatumutumunga ia te utou o ali I whaipule ali I mata mai tai whaipule o le mauta o le mea le nao le atau na whai. Le se vaenga tā ua leo wa tangi tau tala atu ai ma talo sanga limon. Le mai, o le taibila le nei. Leo wa su tulai mai le whainga malo fau. Wa tau loa la o na au mai. Ia ni leo whaapitoa e o mai susu e le maliu o tu au. Susu e le maliu o le tamaitai Professor Caroline Gabbard. Susu e le maliu o le leo ia le mamea peni amina. Maisi a mau me tele. E te tau o nā ngai ai ia le suenga. Mai a tau, au te talieina. Se I vangana. O iai se siwa o atunu umane. O lo o lato fia e o atu. E fe soani ia Samoa. Pe a whai ua matua le mawhai au na tātou whaia se mea. Au te iloa, e mawhai au na tātou whaia, o lo ia I tātou le to mai maleanga vaa e whaatino ai. Ai le tūlanga o mea whaala tua, o lo o fiufi whaamanunga se ai so tanga. This is the conflict of interest. Yoi. Then people will turn a blind eye towards the truth. And they will never reveal the truth until new people, fresh pair of eyes, fresh pair of ears that could listen and eyes that could see beyond reasonable doubt. Lena, le mea monia lena, le la ua, uma na whaatino le ngā luenga, ale leo Australia. The Australian Federal Police, AFP, have already set up and assisted in setting up the cybercrime unit for the police. Whailaringa ruenga wane to iai se alofanga. Na o iai uma masini ma ua a uina fo le to mai. To translate those transcripts, texts, videos, clips, everything is all in your hands now. E te tau la o na whaonga lo le teknolosi ma le ofisa le na e su e ai. Ma ta upu masori ngā tula fono e whaonga ai. Ia le saikolosi ma le teknolosi whane o na po. Online Cybercrime Unit. Anyway, ta ua le na. Nā la ua whamaia I li mongi. Kaunga mai ngi leo leo. O la ula. Lele ui ai fo I male crime unit to intercept people trafficking and also narcotics trafficking in Wellington now of the FBI. The topmost police enforcer unit in the world. You know,
O le ofisa sili leo na mawalunga o su enga fa leo ile lalolangi atoa ale malo te leo Amerika. E o sa fa i le ofisa i Wellington. Au mai. Ia po le afo se lato fautuanga. Ala o iai le ofisa o le cybercrime unit i to tonu o le tātou watunu. Lale si baenga e tā mua tele mole si le fie le tunu. Wa level na ta oto le lipoti lea le forensic audit report. A mai luma si tātou tilo ma tātou mata. Ma fofola le fala i tonu o le parlemene. Awa e tasi ba le 5 miliona ta la na whaaluai. Po ai le company na lato whaia lea mea. Au le si fo i la le vaenga ta vua le na. La le mea wa umi ai. Ona ta tia le li poti lea. Ai le se i vane ane ma se i tātou vava ai ai. Se i fofola ai le fala a o ani mea o iai i te tono o le li poti. E tā ua tele. Tā ua ona o tupe o tele tupe waluai. Ai au mai ni fo i lea li poti whape mai. Ele o ato toa. Ila vaenga li poti. Awa o le nau umona wha leo mai isi o mea. Na su o kon kalate ia sa la to fia ia meo. Ngā luenga le malo. E iai minsta ye o la to a inga masotanga. E whaia la to pisinisi. Ai e moi fo le ata. E manu malo i tau wafonga mai le office o le Tenders Board. Tenders Board. The conflict of interest of rewarding contracts to some of the ministers that have connections to their brothers and relatives who own construction companies and other contracts. Yo, ei sotanga. Sotanga la na lena vevesi ei nei. Ai le mafo fautu le epa le te le ma le awha ina o le mea na whai a le tala noa i ai. Le conflict of interest. Wa toi ai la ngā mai ai ilunga le Facility Affairs e whai ngā malo. E pale mia le tama. Ai pule i tupe a le atunuu le atali. Ai su e tusi sili. Lona atali i le tula fono o le toa lua o le awhawhine o tui le apa. Au isi o lae, no fo i ofisa o ampasa o le malo Samoa. Ma o le tala fo le nai te tau le whai. E ai tangata e a inga le lei, o lo ngā lulu e whatasi. I te tonu o le malo, ona o le whātua tuanga le malo, o lo tu i nā tu ia i lātou. Peitai, e fōlinga mai, e le eise performance o whai. Ai o le tele o nisi o whāmatalanga, e liki atu i tua, ona o mawhatanga nei. O lo ulu lātali tadunga, i le mea whamaoni, taun whai, le amatua whamaoni alawa. E le saunga le mū le malo. E le conflict of interest le pa na whapene. Le a lava e wha wau lava le mea lea. Pa le mia tu le epa ai pule no natali i tupe uma le atunu. Ma tupe uma le malo, ma le matanga luenga o tupe. A wafui. E lamatia le lumana i o Samoa, e lamatia na fuafuanga whai, e lamatia matilo fia. Whaai unga e whaatino o le tala noa i le tamamalo nā tari i e winga i tupe le tino. Ai lo le leia. Awa lisi urunga li i lea. Lewa loka nei Samoa. Momo mo au te rope mo ngangi. Pe mo ngangi.
Whakasi lako wharipe o walaua wa peo le se mai ma. Matanu malala. Tasa o talana. Tasi le ulu ngali i. Sa matua i whaasanga malasa pelu ya tu le pa malona atari. Tu lauta ulangi o le asiusio. Oscar. Na matua la whaasanga e whaaleanga tu le epa malana whaaiunga. I lona atari i lea. Tu salava po anga waa. The conflict of interest is there, and the declaration of that relationship is dangerous to the government. E onga mamatautia. Ele ai ni mea wha lilo. E au mai e wa umatu langa ma mea wha pena tau tupe ma fuafuanga le malo e oti ala le na wa manei e tele le tali mai a le fionga e le sui pane mia maria i o tali a le fionga a toi lupe e malu ai via ala le na o le te o le ulunga ma atu matangi le toi ina i le whai amatu atu me fi fasao ma fa mal malama e fa tu e toi lupe a me fi fasao ma me fa mal malama a tato wo ne iloa i tua ma vatu le mta upule te pale mbia e pule le watali tupelala le wingal name there's a conflict of interest in na e min sta ai avele kon kalate e fa wole fal pui elo no so there's a conflict of interest in na me lena te le I o le ngau sa ono so tanga fa le tangata mo le mawhai ai ona tātou whātua I tātou ia I tātou lava I a tātou talitonunga I le tātou tautonga na whai ilu ma le tua ma tangata. The oath of allegiance that we took has become less and has been diminished in validation because of the conflict of interest in our relationships to others, relatives, friends, and so-called associates. Tua I whaatau wa ina, tātou so tanga wha le ainga ma le wha tangata. Nei loo le tā ua tele o le tātou tautonga na whaia. I luma o le atua. O le tātou ngā ruenga ma lo tātou to mai ma le anga waa ma le wha maoni e wha tino. Ai le ami o tonu I teimi uma. A ua tātou talapelo. O tātou o le ngia le atua. O tātou o le ngia fo I lea o so atangata. O le ngia I fo I lea. O le malo. Matangata o taitai o le malo. Ai tātou whao I se awala whaala tua. The corruption has been blooming and blowing. Absolutely. Yeah. Mela le na, e whai atu wai. Whai whale lei. Ia le tūlanga o le tātou polo ketsi. O le tasi tesi ma le 8 miliona mo le 8 masina leo o lo tutoe. Ia ona wha mai atu lo lea. Ia ona wha pena lea. Ona se e mai. Ia le poloketsi e amatai le 2 miliona. O le lua afe, lua lima, lua afe,
Lua ono. Oh. That's a lot of money. That's a lot of money to play with. Mawha soa I tu tonu o I tu malo. And one thing for sure, leo no whailo ia malama I foi maurunga lu le whaafonga lea tino. Iri te tau o na toe tango se HRPP po o sona whai pule e avea ai o ia o se tofi o le te whono o le I tū malo. Tau mono whai atu. E whaafonga mai le. Po le ala le tō leo wā ai ma tō whi ei ma hous po le a ma lea. A lolofa le fast le tau ploketi. Ploketi mo le atunu ua vane tangata ata mamai ma lolofa le ploketi le pepe le la. E manuia mai a tangata ia. E leise mea a tangata ia toi whaia. Lana sa la tau te le ploketi. O mai la o tau ia a lolofa le ploketi a le fast. O mai e lote le ploketi. Se vava ai ia mata o tangata nei. Mamatua I tu I tino ai. Gave you the chance to work with the government of the day. You rigged it and wrecked it as well. E ave whaangoi, ave mawhaamata ngāi. Ia le tūlanga tā ua tele le poloketi. Fai pule ia na seini maa vei la tau te whono whawai. Awa nei toi seini seisi se siaki. Awa foi nei toi tu ua I ai se siaki. Lea la a sisi I mawalunga upgraded to $2 million. Lea whapena foi na sisi I mawalunga ai o mawhauwhaunga ina ia sa ili seisi mea siri atu I whaaleanga ele poloketi. Manu I tupe ale malo. Nā whalane nā, nau tō I lole dei. Whapea tō ai tō te tō maua I nā. Ai se I lo mariki kāwhi. I lole nā. Se I le ki kāwhi, a velo. Nisi nei o mata upu tā ua tele. I le tala noanga na o apo mai o le fionga. I le li pāle mia whapea fōi I le fionga I le men star o mata upu o le wā I whafo. O le fionga I a Winston Peters. Nā le tala. Tele I le tūlanga tā ua e mwhaiona ngā lulue ai Samoa ma New Zealand. I ngā luenga whawai teimi. O investments, property investments, financial investments, business investments, and also at a tau na toi tilo masia isi vaenga o le tātou Treaty of Friendship ia whapea fōi o visa ai mai se o le citizeni o Samoa. O le whamirianga leo o mo e tātou nai te mamti la matutua lea na o mai I le tātou citizeni leo le awhiv se lau lua whasi o le awhiv se lau Faiva le nā o tau silafia o leo matala ia senga. A o ngā lulu e pea I tātou ia na taimua I le wheutanga inga male malo New Zealand a meise le tāwhatolu lea o le vaenga o le malo so fatasi national papena fo I le Winston Peters New Zealand First e male toino David Seymour a o leo wa umo no talia mai ele vaenga o le social development
Ia, whape fo I le tu pā o lo iai ia disability ma me uma whapena I le benefiti la lea le full pension a tangata mātutua. Lea na manuia mai le citizeni leo Samoa o le a maua pea lau tau emergency benefit. Lano winga la, tu salava pe le maua ato toa lau pensione, mo le teminei, at least o nai maua ia le tupe e le vao le tolu se lau valu se fulu, ma le wha se lau lua se fulu tāla, ile mai asu. Ai mo le teminei, le fo ua utou anga vaa, e apalai ai I nisi o whaamnianga o fale fou o tangata mātutua leo a uma o na fausia. O lo ngā lue ai disability ma le kainga ora New Zealand. Po ole Housing New Zealand. Ua whaingo fio na o le whanamai. A le tutongi ai le vainga o utou. Ia whapena foi mala utou fuala au. Ia lena, o le ua toe se fulu ma le valu minute, luas ma le valu minute. Ia o na tale o le tu la, e fitu, la tātou ua tale pese. Whaamanui atu ai I a te oe le ave tāwale lunga o le awala, I le manamba o ngā luenga ma le nganga I fo Faiva o Samoa. I le neifo I aso lulu, I le siu fo fonga o Samoa, le Radio Samoa, se fulu lima, Iva tolu, amo, ia le nande, pese le ngale al kingi o. Tofanga Meke and DJ Dave. Ia irikia Jesus.
Lo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. e pa se se ma e la ala ange i le ala keli se walau o le ngi malenga ua le iloa lava pe ai se a ai ka mai loa male longo e pala pala le a ua poko poko pa mau ku mai loa o se kongu e pa sua sili lo marorolo Lue, lue,
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Te o fai lo le la vasiva I lunga le ala tele ma pupula le le ai o fufonga ba e ala walanga. Fai se pisi o le a finei I le ba nava ngā luenga balanga ngai fo Faiva. Panatu le aseu I fonua ia le whātautunga fo I o le rei aso o te talo sa manino mamal malamba fo I le tō tele o le paia malamabalu o le atunuu I le tele o mata upu sa tātou whasoa I ai, o mea tau le malo, le pāle mene, ia whapea fōi le pāsi aina o le tala o le tātou tupe o se tala fia le nā ia te auma I tātou uma. I le rei aso, ia ma whaaftai ai le ngā luenga le pāle mene, mai se fōi le whātou tumunga le whionga le ahumalu, o le malo malana tāpua inga. Ia ai mai se, tai o whono le sui tofia, ya ai mai se fo le tapua inga le fionga le ri parmia a o fa le pai lo na sa ya o na o ngase ma le taulia o le unga o le fala e Aotearoa manuia tele le nei fiafi I taunu o manuia I mauta malawa le whainga tālo sanga ma osi ngā taulanga I le fiafi ya e mai se fo I tali ngā sua ma whainga malo longa ala whai I le aso a tai au, I le whaatawhiti o tiute ma Faiva o le neiva I aso. Ia, a o lo o malu pea a o lofa o le tātou ma taisili le langi. Ia te o tau, le mamalu o le atunu, leo whai ngā luenga, ia mana pea le upufolfola, nai tamam tina ma tutua, ia, whapea nā fōi o na anga le rei atu le atua. Nesi fōi o maua I whaanoa noanga le neiva I tau, o na o le ufitia, o le ainga po o le ekalesia po le maftanga I le au pongisa ona o le mala au le tua. Mātou wasuatu vai mālui poenga. Mātou mawhana whanatu, ma mātou maise atu. I ainga, I loto, ma nganga, whaavauvau. Ona o le motusia o le maftanga. Ta mangalu se leo le au le yaso. Ia whafo I mai upo le atau sa vea I atea. Ai whamanuia fo I mo outou, le utustusi, tātou paanga masani lunga o le tātou Radio Samoa, le Facebook page, ma le tātou YouTube channel, o le sunga I a sau. O sau epo o le sunga, teito le toi taliu mai. E whaawau masu I le sema I le afiafi nei. Tu outou le pese le atau sa vea, mamori e toi alo whaanga, I tawhai fio le lalulangi, o lo whaafonga mai ai. Ia lo tātou o tunu. Ia tele nei a fiafi, lo fa tele mo oe. O tala nā e winga I o tātou tangata mā lātou wā mionga mā lātou mea sāwhai le yaso. Those are the stories about our people today. See you tomorrow. Wawa o le langi, o le tingu fo I le muta.